Chandrayaan 3 no tuyai belakhino khatung khaja angjak montri bokhorok Narendra Modi tani South Pulo Chandrayaan 3 ongkhormani ulono ISRO ni scientist rokno kokduk bai hambai yafarka montri bokhorok aboni logi koklekha dakti no malai phainai borok bai Modi kaini hakotor berai phaimani ulono tini eba phasalo hakotoro kiphilwi tongkha montri bokhorok Narendra Modi te phaino puila malai ne ISRO ni scientist songbai BRICS summit ni pandawa thangmani lai thanai grak South Africa wa montri bokhorok Narendra modi.tei khaksa phasingke srang salni talo Chandrayaan 3 yakung berakha hakotoni phataro tong phano video conference by Chandrayaan 3 yakung beremani naikol kha Modi ajorao no bo samani hakotoro kiphilwi bo ISRO ni joto scientist rok by malai nai जी आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ओके, नमस्कार। South Africa Greece ngino phasalo hakotoro kiphilai montri bokhorok Narendra Modi aroni simina karnatak ni bengaluru wa ISRO ni sadar tangbedeko thangnai montri bokhorok Narendra Modi Russia America te Chin ni ulo Bharat no kaibri hakotor talo yakung berakha phiaba talni South Pulo yakung beremani ayang ni simi Bharat hakotor no puila Bureau report bokhorok।